Yes, kanonye mbifurize igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha, kuri twumva amasaha ya mu gitondo, turi mu gitondo cyo ku itariki 11 z'ukwa mbere 2026. Birumvikana ni amakuru agezweho arebana n'umutekano, politiki na diplomasi, tugiye kuba tugenda tubapudetinga, tubabwira uko situwasiyo ihagaze mu bice bigiye bitandukanye. Turaza by'umwihariko rero gukomoza ku makuru menshi agiye atandukanye, tugende tubabwira uko byifashe. Nyamuneka muze kunyemera dusimbukire mu bice bya hano muri teritwari by'umwihariko ya Uvira, tubabwire yuko nyamuneka ibintu byamaze kuba biba ibindi Uvira. Si ibyo gusa kandi bya Uvira, turaza no kunyabukira mu bindi bice by'umwihariko byano muri teritwari ya Fizi, tubabwire yuko nyamuneka ubu tuvugana icyitwa urugamba rwamaze kuba imbenge muri teritwari ya Fizi. Turaza kuba twaha ripoti ya risasi na magero ikomeje kugenda ituruka Fizi, nyamuneka yitwa za Makobora mu mujyi wa Baraka. Ibintu byakaze, turaza kuba twikomozaho tubiva imuzi n'imuzingo. Turaza gukomoza ku makuru menshi agiye atandukanye arebana n'umutekano, politiki na diplomasi, tugende tubabwira uko situwasiyo ihagaze. Muraza kunyibira dusimbukire mu bice byano muri teritwari by'umwihariko ya Warikare, tubapudetinge tubabwire uko situwasiyo ihagaze. I Warikare hari amakuru menshi akomeje kugenda ahaturuka muri teritwari ya Warikare. Ubu tuvugana ahitwa za Hembe, rwambikanye rwabyutse rwambikana hagati y'umutwe wa M23 ndetse n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC. Turaza kuba tubikomozaho tubiva imuzi n'imuzingo. Turaza kugaruka mu bice bya hano by'umwihariko muri teritwari ya Masisi, tubabwira uko situwasiyo ihagaze. Masisi hari amakuru menshi, ariko kandi Kinshasa turaza kuba tubabwira amakuru akomeje kugenda ahaturuka. Ni amakuru menshi cyane. Kinshasa ibibazo ni ibibazo, witwa Tshisekedi mu bwoba bwinshi yuko isaha ku isaha nyamuneka bishobora kumurangiraho. Turaza kubyinjiramo tubabwira uko bimeze. Tshisekedi rwose akaba ari umwe mu bantu bari mu bibazo bikomeye cyane. Turaza kuba tubiva imuzi n'imuzingo. Turaza kugaruka mu bice bigiye bitandukanye by'umwihariko hano ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muraza kunyemera turebere hamwe amwe mu makuru akomeje kugenda aturuka by'umwihariko ku mupaka w'u Burundi ndetse n'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Tubapudetinge tubabwire uko situwasiyo ihagaze. Turaza gusimbukira mu bice bya hano by'umwihariko muri teritwari ya Masisi, ariko kandi mu bice bya Sagahira naho tubabwira uko situwasiyo ihagaze, kuko amakuru ni menshi cyane arebana n'umutekano, politiki na diplomasi. Turaza kuba tubikomozaho tubabwira uburyo cy'igisirikare cya M23 kirimo kiragenda gikora amasuku mu buryo budasanzwe. Iminembwe bimeze bite, turaza kubikomozaho. Ariko kandi nanone ku rundi ruhande FARDC yamaze kwitandukanya n'ibiganiro bya Iduha byari bigamije gushaka umuti urambye w'amakimbirane hagati y'impande zombi. Minisitiri w'itumanaho rero akaba n'umuvugizi wa leta Patrice Muyaya aherutse kubwira itangazamakuru ko Kinshasa itazongera kwicara mu biganiro na AFC M23 mu gihe uyu mutwe waba utararekura ibyo bice byose ugenzura. Iyi myumvire rero ishingiye kuri Perezida Tshisekedi umaze iminsi agira ingendo muri Angola ashaka ubufasha bwa diplomasi. Muri izo ngendo rero yasabye perezida wa Angola gutumiza AFC M23 i Rwanda mu biganiro na leta ye, mu gihe agaragaza ko atifitiye icyizere ibiganiro byaberaga i Doha muri Qatar. Kinshasa rero ikomeje gutsimbarara gusaba AFC M23 ko yava mu bice byose yafashe, ivuga ko ubusugire bw'igihugu bugomba kubahirizwa, igashyigikirwa n'ibihugu bimwe na bimwe bikomeye mu rwego mpuzamahanga. Hagati aho inzobere z'umuryango w'abibumbye UNEO ziherutse gusohora raporo y'ibanze ivuga ko AFC M23 ku bufasha bw'igihugu by'ibituranyi iri mu nzira yo gushyiraho ubutegetsi bwigenga mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Iyo raporo rero ivuga ko iri huriro riri gushyiraho inzego zisa n'iza leta zirimo ubuyobozi, ubucamanza, imisoro n'inzego z'umutekano. Tariki rero ya 9 z'ukwa mbere 2026 mu butumwa yanyujije
ku rubuga rwa X, umuhuzabikorwa wungirije wa AFC M23 Bertrand Bisimwa yavuze yuko abacyifuza ko iri huriro ryasubira inyuma bagomba gukanguka kandi bakava mu bitotsi. Yagize ati abifuza guhindura ubusa ibikorwa bya AFC M23 bagomba gukanguka. Iki gice cyamaze kubohorwa kirimo amahoro yuzuye, yongeyeho kandi umutekano n'ituze byagarutse bikazakomeza kurindwa n'imbaraga zikoreshejwe kwibohora. Tariki y'umunani rero z'ukwa mbere 2026 AFC M23 itangaje ko izageza Perezida Tshisekedi imbere y'ubutabera imushinja uruhare ku rupfu rw'abasivili barenga 22 biciwe muri santere ya Masisi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Abo basivili rero bivugwa ko bishwe mu gitero cya drone cy'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC cyabaye ku itariki 2 z'ukwa mbere 2026. Umuvugizi rero wa AFC M23 yagize ati azabyishyura byanze bikunze, tuzamufata ajyanwe mu rukiko. Colonel Nanga kandi yashinjije ubutegetsi bwa Kinshasa gukomeza kwica abasivili, avuga ko kandi butazi gutandukanya abarwanyi ndetse n'abaturage b'inzirakarengane. Yashimangiye ko kandi ubufasha bwa politiki ya leta yitirira butahiha uburenganzira bwo guhungabanya ubuzima bw'abaturage. Yasoje ahumuriza abaturage bo mu bice bigenzurwa na AFC M23 abizeza ko iri huriro rikomeze kubungabunga umutekano wabo ndetse no kurinda ituze rirambye ashingiye ku bwitange abarwanyi baryo bagaragaje mu kuva batangira ibikorwa byabo. Ibyo bikomeje kugenda bigaragara muri rusange. Abaturage rero by'umwihariko nyamuneka, abaturage bo mu majyepfo y'u Burundi bugarijwe n'impungenge ziturutse ku kwiyongera kw'ingabo ku mipaka y'u Rwanda. Abaturage bo mu majyepfo y'u Burundi bugarijwe n'impungenge zituruka ku kwiyongera ku ngabo ku mupaka w'u Rwanda. Kuva tariki 7 z'ukwa 12 kohereza ku bwinshi kw'ingabo z'u Burundi za FDN n'ibikoresho bya gisirikare biremereye ku mipaka ya kabiri iri hafi ya Ruhwa byateje ubwoba n'impungenge bikomeje by'umwihariko abaturage mu bice byegereye umupaka. Benshi bakaba rero bashishikajwe n'ihohoterwa rishingiye ku ntwaro ndetse n'ingamba zababuza kugenda uko babyifuza. FDN rero yongera umubare w'abasirikare ku mupaka uhana imbibi n'u Rwanda nyuma y'intsinzi ya AFC M23 mu mirwano yaberaga mu kibaya cya Rusizi mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Muri ako gace abasirikare b'abarundi rero bifatanyije mu rugamba n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'imitwe ya gisirikare ya Wazalendo ishyigikiwe na leta ya Kinshasa ndetse n'umutwe wa FDLR ugizwe n'abasize bakoze jenoside yakorewe abatutsi mu gihugu cy'u Rwanda mu mwaka w'1994. Amakuru avuga ko abaturage bari mu nkengero z'umupaka bwiyongero bw'izi ngabo buri mu rwego rw'ingamba nshya za CNDD-FDD ishyaka riyobowe n'abayitwa ba Reveyo Ndikuriyo. Ibi rero bikaba bigaragaza ko ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse no ku gice cy'u Burundi no ku Rwanda bishobora kuza guteza ikibazo gikomeye. Mu bice byegereye umupaka rero abaturage baravuga ko babayeho mu bwoba bukabije, ndetse ku musozi wa Bumba muri komine ya Bukinanyana umwe mu baturage yagize ati dufite impungenge ko ntambara ishobora kwaduka bigatuma abasivili bava mu byabo batazi iyo bahungira. Mu bice rero bya Rukana undi muturage nawe yatangaje ko ubuyobozi bwa gisirikare bwashyizeho isaha ntarengwa yo kuba abantu bose batashye mu ngo zabo mbere y'igihe runaka. Umuntu wese wavuye ugomba ajya mu gace kegereye umupaka agomba kuba yamaze gutaha imbere ya saa 12 z'umugoroba. Twibeshye ubucuruzi n'isoko rya Rugomba ariko twubahiriza ingendo kugira ngo nyamara amasaha yakomeje kugenda yubahirizwa muri rusange. Ibi rero ntibikomeje kugenda biba mu gihugu cy'u Burundi, ubona ko ibintu byakaze ndetse byamaze kuba biba ibindi ndetse isaha ku isaha ivumbi rishobora kuza gutuma ku mutekano muke uri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni kuwa gatatu rero tariki ya 12 2025 mu mujyi wa Strasbourg ni mu Bufaransa, inteko nshinga amategeko y'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi iyo yateraniye mu nama idasanzwe yihariye ku kibazo gikomeye cyo kuzahaza umutekano n'ubutabazi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru ndetse no mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Ni mu burasirazuba
burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyo nama rero yabaye nyuma y'ifatwa ry'umujyi wa Uvira n'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo. Iyo nama rero yari iyobowe na Depite Hada Josi na Jean Victor Umubirigi, akaba na perezida w'umutekano w'intumwa z'inteko nshingamategeko y'Uburayi. Mu nteko rero ihuriweho n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi EU, by'umwihariko yahagurutse avuga ko ibi bintu bikabije ku kijyanye n'imirwano ikomeje cyane mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Aranenga cyane kutubahiriza amasezerano i Washington DC ashinja u Rwanda gukomeza gushyigikira umutwe wa M23. Mu buryo rero nk'ubusanzwe by'umwihariko byakomeje kugenda bigarukwaho kugira ngo babihe inzira y'amahoro. Mu ijambo rye rero ryagaragazaga amarangamutima akomeye, Dr Victor yagize ati birababaje kongera guhamagaza inama ku kibazo gikomeje guteza ibibazo, gikomeje kugenda kirushaho kuba kibi cyane mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nubwo amasezerano i Washington DC yarushijeho gukaza umurego mu minsi ishize, umujyi wa Uvira wigaruriwe n'umutwe wa AFC M23. Ibi byateye impungenge zikomeye ku mutekano by'umwihariko mu karere kose muri rusange. Yongeyeho yuko kandi raporo zitandukanye zigaragaza ko ikoreshwa ry'indege zitagira abadorove bita drone mu bikorwa bya gisirikare. AFC M23 n'ababashyigikiye abakomeje by'umwihariko kuvuga yuko ibi bitero ngo nabo byabatatse bikomeye kandi bikaba ibitero byaturukaga mu gihugu cy'u Burundi. Yanashimangiye yuko kandi ibikorwa bishira akarere mu kaga k'intambara ishobora kwaguduka hagati ku mpande zombi. Anasaba umuryango w'ubumwe bw'Uburayi gukoresha ingufu za politike mu guhagarika imirwano. Iyo nama kandi yanitabiriwe n'abanyekongo baba mu mahanga, by'umwihariko abatuye mu Bubiligi bagize uruhare mu gutanga ubuhamya ku ngaruka z'intambara zikomeje mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bagaya ihohoterwa rikomeje gukorerwa abasivile, kwiyongera kw'impunzi, isahurwa ry'imitungo ndetse n'ibyaha bikomeye bishinzwa imitwe yitwaje intwaro. Abanyekongo kandi bashyigikiye Depite Hada bigatanze urwandiko rusaba ko u Rwanda n'abafatanyabikorwa babwo mu mutwe wa AFC M23 bafatirwa ibihano bikomeye. Basabye ko habaho uburyo buhoraho bwo kugaragaza, kandi banasobanura yuko by'umwihariko ibyo bishobora gufasha ingamba zo kugira ngo umutekano ugaruke bikanatanga umusaruro. Muri urwo rwandiko kandi rwagize ruti inteko nshinga amategeko y'Uburayi ifite ububasha bukomeye bwa politiki bwo kugira ijambo rikomeye kubiri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ishobora gusaba kandi ko ubufatanye bwose bw'Uburayi bufite ingaruka, harimo inkunga n'ubundi bufasha, bushingirwa ku ntambwe zifatika kandi zemejwe: guhagarika imirwano rero, guhagarika inkunga n'imitwe yitwaje intwaro, kohereza ibikorwa by'ubutabazi mu gihe ibyo bitubahirijwe. Icyo kintu gishobora kuba. Banasabye yuko kandi politike z'ubucuruzi n'amasezerano y'ubufatanye bw'ubumwe bw'Uburayi binengwa n'ihame ridakuka rivuga ko politike nimwe ikwiye kugira uruhare mu buryo buziguye cyane n'ubutaziguye mu guteza imbere rero mu gusaba umutungo kamere cyangwa mu gukomeza ihohoterwa bishingiye ku mahoro arambye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo adashoboka hatabayeho guca mu mucyo ndetse no kudahana. Kurinda abasivili rero, gukurikirana abagize uruhare mu byaha bikomeye. Iki gikorwa rero cyagaragaje ubushake kwiyemeza kw'abanyekongo mu guhangana ndetse no guharanira amahoro n'umutekano mu gihugu cyabo. Banasaba amahanga kurenga ku magambo bashyira mu bikorwa ingamba zihamye no guhagarika amarorerwa n'amahano bikorwa mu kwibasira abaturage mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu mujyi wa Uvira
rero ifatwa nk'ibi rikomeje kugenda rigaragara nyuma y'ifatwa ry'umujyi wa Uvira. Umutekano wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu ntara wa Kivu y'Amajyepfo wakomeje kuzamba, wafashwe kandi na M23 mu gihe gito gishize nk'uko byari byagiye bigaragara kuri rezo sosiyo zigiye zitandukanye ndetse n'amakuru yatugeraga nk'uko yabitangazaga. Mu gitutu gikomeye kandi cy'amahanga by'umwihariko Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umutwe wa AFC M23 watangaje ko ukuye ingabo zawo mu mujyi, unavuga ko ugiye gushyiraho amahirwe y'inzira ya politiki ndetse n'amahoro. Itangazo ryashyizweho umukono tariki ya 15 witwa Colonel Nanga, umuhuzabikorwa w'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo, yanavuze yuko kandi icyo cyemezo kigamije kubahiriza icyifuzo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'umwe mu bahuza ibiganiro hagati ku mpande zombi. Ibi bibaye kandi mu gihe igitutu mpuzamahanga gikomeje kwiyongera ku mutwe wa AFC M23 cyane cyane nyuma yo kwigarurira imijyi nka Goma ndetse na Bukavu ntangiriro z'umwaka. Abadepite rero b'i Burayi basabye ku mugaragaro ko u Rwanda rukura ingabo zarwo ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyo myanzuro kandi ikaba ikomeze gushyira ikibazo cy'umutekano muke burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bakavuga yuko kandi ibintu bigomba kugenda neza muri rusange. Si ibyo gusa rero, by'umwihariko amakuru yo ni menshi. Munyemerere rero tunagaruke ku zindi nkuru zikomeye kuko ni byinshi, impunzi zikomeje kwiyongera. Ni update ingezeho, ndavuga nti nanjye reka nyibagezeho mu buryo bw'iyokansi cyane. Amakuru rero aturuka mu gace ka Katumba ni ku mupaka wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aravuga ko impunzi zaturutse mu mujyi wa Uvira zahunze intambara n'umutekano muke zikorerwa ihohoterwa rikabije n'inzego z'umutekano z'u Burundi. Bikavugwa ko rero bamwe mu benshi bahasize ubuzima nk'uko byemezwa n'abatangabuhamya. Abaturage rero bahungiye i Burundi bashaka kwinjizwa mu nkambi z'impunzi cyangwa se gusubizwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko barabyangirwa. Icyo cyemezo cyateje umwuka mubi n'ubushyamirane hagati n'abapolisi bashinzwe umutekano mu bice bigiye bitandukanye b'i Burundi. Abaturage rero bavuga ko polisi y'u Burundi yakoresheje imbaraga zirenze urugero, by'umwihariko igakubita bamwe mu baturage b'impunzi mu buryo bukomeye cyane. Umwe mu bahohotewe bikabije rero binavugwa ko yakubiswe igiti mu ijosi, yahise apfira aho ngaho, abandi bagakomereka. Ibi bishatse kuvuga yuko rero mu gihugu cy'u Burundi nubwo bahungiyeho bamwe, abandi bimeze neza, abandi bikaba bimeze nabi muri rusange. Gusa ntabwo by'umwihariko nyamuneka kandi bukomeze kuvuga byinshi, muraza kunyemera nze kugenda nkubita mbangura mbabwire yuko amakuru aturuka mu gace imirwano yabereyemo nk'uko biri kugenda bigaragara ni muri teritwari ya Masisi, aremeza ko inyeshyamba za M23 zimaze ukwezi zihangana na FARDC mu birindiro by'ahitwa za Kinyumba ku birometero 10 gusa uva ahitwa Nyabiyondo. Ni ku muhanda wa Pinga. Zagabye igitero rero ku birindiro bya Wazalendo ku isaha y'isa 11 za mu gitondo kugira ngo zisubize uriya mudugudu, ariko biza kugorana. Wazalendo ivuga yuko rero yahagaritse iki gitero cy'inyeshyamba za M23 maze zigasubira ahitwa Nyabiyondo nyuma y'imirwano ikaze cyane. Ibintu rero bikomeje kuzamba kugeza magingo aya, ntabwo twari twamenya ni bandi baguye ku mirongo y'imbere ku rugamba, ariko ni bimwe mu bintu n'ubundi turi bukomeze kugenda tumenya tukagenda tubapudetinga. Gusa birumvikana yuko nyamuneka bitoroshye habe namba, icyitwa imirwano ikomeje kugenda ica ibintu muri rusange. Sindi butinde rero, turaza gukomeza dukubite tubangura kuko nicyo kiba cyatuzanye. Nyemera duhite dukomeza n'andi makuru by'umwihariko akomeje kugenda aturuka ku mirongo imbere ku rugamba, tugenda tubapudetinga tubabwira uko situwasiyo ihagaze. Munyemerere mbabwire yuko nyamuneka rero ibintu bikomeje kugenda biba bibi cyane, by'umwihariko muri teritwari ya Rubero, kuko byabaye ngombwa yuko MONUSCO igira gutya
nyamuneka ikahohereza ingabo kugira ngo zijye guhangana na ADF. Mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru no muri teritwari ya Rubero harateganywa kohereza abasirikare b'umuryango w'abibumbye mu gice cy'abapele hagamijwe gutanga ubufasha ku bwubahirize bw'ibikoresho by'ingabo by'umwihariko za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Uganda UPDF ziri mu bikorwa bya gisirikare bya Operation Soja bigamije guhashya umutwe w'inyeshyamba wa ADF. Nk'uko byatangajwe rero n'inzego zigiye zitandukanye zibafatiyemo uruhare, ubufasha bwa MONUSCO buzibanda cyane cyane ku bijyanye n'ibikoresho byifashishwa mu bikorwa bya gisirikare. Nyamuneka by'umwihariko bohereze bakore n'ingendo bakora bareba uburyo bihagaze, banakora amasuku bafatanyije by'umwihariko na UPDF ndetse na FARDC. Ni icyemezo rero cyafatiwe mu nama yabereye i Beni mu cyumweru gishize yahuje abayobozi ba gakondo, ahagaragaye sosiyete sivile mu nzego z'abaperi n'ahitwa za Buswaga. Umuyobozi wa gisirikare no muri teritwari ya Rubero hamwe n'ahandi yavuze yuko ngo igihe kigeze kugira ngo ADF MONUSCO igire icyo iyikoraho. Muhinduniro Tafutini, perezida wa sosiyete sivile muri teritwari ya Rubero, yagaragaje ko inkunga ya MONUSCO igamije gukomeza ubushobozi bw'ingabo zifatanyije ku rugamba FARDC ndetse na UPDF zigiye guhura n'imbogamizi zikomeye ku bijyanye n'ibikoresho n'imibereho by'umwihariko hariya muri kiriya gice cyo muri teritwari ya Rubero, mu gihe n'ubundi bagikomeje kugenda